Kat ibagam ko matipod no. Anya dita, pare Ren. Nadlaw ko. Kat sa bali ti panakis-isam mo itay kaniwalek. Gapo ka di, tadi na ka makita. Kat kasya mo itong tiramidam. Pasensyakan pare Ren, ha? Ngam talaga jak mapilit ti bagik ngagbalin anasayaat iti dadya walek. Ay ayat at nino rin? Kat jak to ipalubos nga agawon na kanya. Anya ko mati aramidam. Kano agayan ayat dan kanino rin. Kasano ko mga agawom. Tibiyag ko nino rin. Mali. Saan ko adimteng ni walek? Kasano ko mga nga agawom. No saan ko maadimteng ni walek iti biyag nino rin? Siyak kumati inayat na. Masapol nga ginatayo da. Masapol asyak mo't lang ti pagtinagan nino rin. Nakasta, saan ka napudno kadagiti impakpakitam kaniwalek? Kas nakurakon, jak mapilit ti bagik ngagbalin anasayaat iti dadya awalek. Tulungan akman kit di. Kayat ko ngay patungpal ti planok. Ay, di kayat, di nakiramraman iti kalukom.